Okay, welcome guys sa atong online class. This is your online tutor, Sir Carlo, for elementary math. Okay? So sa sining lesson, atong subong lesson is adding dissimilar fraction. Okay, now masiling ka sir, ano ang dissimilar fraction? Now sa atong channel, meron kita da video about similar, dissimilar, proper and improper fraction. Pwede nyo na sa view para matanaw yung lesson. Now, ano ang dissimilar fraction? Now, muna yung mga fraction na laingay denominator. Okay? Fraction na hindi parehas denominator. Now, ang pinalain sa similar and dissimilar, similar fraction, fraction nga parehas denominator. Dissimilar, fraction nga lainay or hindi parehas denominator. Karon sa sining lesson ta, i-add ta ang fraction nga dissimilar. Okay, now let's have an example. Halimbawa, 1/2 plus 1/8. Okay. 1/2 plus 1/8. Okay? Now, unlike sa adding similar fraction, hapos lang. Kopyahon mo lang yan ang common nila nga denominator so i-add ang numerator. But this time, sa itong dissimilar fraction, hindi kita pwede ka copy sa denominator. Kailangan sila denominator. They are dissimilar. Now, ano yung muunta? To add dissimilar fraction, yung muunta na una is change the dissimilar fraction into similar fraction before kita maka-add. Sa ato nga channel, meron kita dira ang video on how to change the similar fraction into similar. Pwede nyo na ma-view para matanaw nyo ang video. Now, yung mga subong is para ma-add ang similar fraction, we will change them first into similar. Paano? By getting their LCD. LCD, ang least common denominator. Least, kung silingon ng pinakagamay nga number nga pwede kita makam up. Common, parehas nga numero. Denominator, number nga pwede ma-divide sila. Okay? Now, in our case here, so example today, 2 and 8. So, you have to change into similar. So, we have two fraction. Ang ano ang ilang LCD? LCD ang pinakagamay nga number nga pwede ta makamap nga common parehas nga pwede ma-divide sa ilang nga duwa. No? Pwede ma-divide sa duwa ka denominator. Now, we have here 2 and 8. Kung to, hindi pwede. Ang to, hindi pwede ma-divide sa 8. Kung 4, hindi pwede. Ang ato makam up is 8. Okay? Ayan, 8, pwede ma-divide sa 8. Ang 8, pwede ma-divide sa 2. So, yun lang LCD will be 8. Okay? So, common na. Parehas ng ilang denominator. Paano natapaon ang numerator? We will divide and multiply. Mag-divide kita, agma multiply. I-divide ang common nga denominator sa original denominator, mag-multiply sa numerator. Okay? So, let's do that. Divide and multiply pa unta ang iningan numerator. So, how do we do that? We divide and multiply. So, let's divide. 8 divided by 2 is 4. So, 4 times 1 is 4. So, nga ito dali nga numerator, 4. Okay? Nakuha ko ang numerator. Hindi. Now, mag-divide kita pag ma-multiply. So, let's divide. 8 divided by 8 is 1. Now, 1 times 1 is 1. So, we have 4, 8 plus 1, 8. 4, 8
plus 1/8. Yan na kita subong nga similar fraction. Similar kaya ila nga denominator parehas na. So, para mag-add, just copy that common denominator. 8 dire. So, nga ito nga denominator, 8. At i-add ang numerator. 4 plus 1, 5. At i-simplify or i-lowest term kung possible. Okay? So, this time, in case, lowest term siya. Kaya wala sila common denominator or common factor except 1. Okay? So, 1/2 plus 1/8 is 5/8. Okay? So, muna mag-add is similar. Let's have some more example. Baik, let's have 1/2 plus 3/9. 1/2 plus 3/9. For adding dissimilar fraction. Dissimilar, okay, lainay sila denominator. Okay, so how do we add this? The same procedure. Change first the dissimilar fraction into similar. Paano? By getting their LCD. Okay, least common denominator. So, nakikita diri duwa man dapat ka fraction. Now, ano ang ilang LCD? Number, ang pinakagamay na number nga common parehas na pwede ma-divide sa duwa ka denominator. In this case, 2 kag 9, ang pwede nga ma-divide sila is 18. Okay? Yang kung 9, ang 9 pwede ma-divide sa 2 kaya hindi siya divisible. Now, 18 ang aton nga LCD. Kaya ang 18 pwede ma-divide sa 9, pwede ma-divide sa 2. So, muna aton nga LCD. Now, paano magkuha sa numerator? Divide kag multiply. I-divide ka ang common denominator sa original denominator, multiply sa numerator, ang muna ang atong daling na bagpo nga numerator. Okay? So, para sa ito nga similar fraction. Let's do that. Pumunta. 18 divided by 2, 9. 9 times 1 is 9. So, muna ito nga bagpo nga numerator. Now, paunta din ang numerator. So, i-divide ita, multiply. Ang 18 divided by 9 is 2. Now, 2 times 3 is 6. Tingnan kita. 6 para sa ito nga bagpo nga numerator. So, i-add ka. Tingnan kita. 9 over 18 plus 6 over 18. So, similar na sila nga fraction. Okay. Ilang ang denominator, parehas na. So, we are now adding two similar fraction. So, para mag-add, just copy their common denominator. 18 dire. Therefore, ato nga denominator dire 18 man. Kag i-add ang numerator. So, 9 plus 6 is 15. Okay? 15. Simplify or change it to lowest term if possible. So dire pwede, no? Kaya meron kita sang common nga denominator nga pwede ma-divide sila, which is 3. Okay? 3. Ang 15 pwede ma-divide sa 3. Ang 18 pwede ma-divide sa 3. No? So, mo ta 15 divided by 3 is 5. While 18 divided by 3 is 6. Okay, so lowest term siya. Because sa fraction, dapat ang tanan answer naka lowest term. So, 1/2 plus 3/9
final answer is 5/6. Okay? So adding the similar fraction. Let's have some more example. So let's have 2/6 plus 1/3. 2/6 plus 1/3. Again, adding the similar fraction. Now to add this, i-change mo na ang dissimilar fraction into similar. Now let's change this into similar. Last na din. And let's get there. LCD, least common denominator. Now 6 kag 3, ang atong number nga pwede ma-divide sa 2 is 6. Kaya 6 pwede ma-divide sa 6, pwede ma-divide sa 3. To get the numerator, divide and multiply. So imunta. Now 6, paut ang numerator din. 6 divided by 6 is 1. Now 1 times 2 is 2. Okay? So, kaunta ang numerator din. 6 divided by 3 is 2. Now, 2 times 1 is 2. Okay? So, we have 6. Now, let's add. Two 6 plus 2/6. Okay. Now, we are now adding two similar fraction. Ang inang denominator parehas na. So, yung is just copy your common denominator, which is 6. Then, add lang inang numerator. 2 plus 2 is 4. Okay. Now, simplify if possible. So this case, ang pwede tayong simplify or mga lowest term. Kaya ang 4 kag 6 pwede man divide sa 2. Okay? So, kung i-divide ka, 4 divided by 2 is 2. While 6 divided by 2 is 3. So nga itong answer is 2/3. Kaya lowest term tahang 4/6. So therefore, 2/6 plus 1/3 is 2/3. Okay, adding the similar fraction. So let's have some more example. One fourth plus 3/8. Okay, so we have 1/4 plus 3/8. Okay, so adding the similar fraction. So first, munta is change this into similar. So paano? Let's get there. LCD, number nga pwede ma-divide sila nga 2. So in this case, 8. Yung 8 pwede ma-divide sa 8, pwede ma-divide sa 4. So 8 ang aton nga LCD. So, para mapakta ang numerator dire, divide kita kag multiply. Okay? Divide ang denominator, multiply sa numerator. So yung mga na. Now, count to the numerator. 8 divided by 4 is 2. So 2 times 1 is 2. To 8. Yun naman niya, count ang numerator 3, divide and multiply. 8 divided by 8 is 1. 1 times 3 is 3. So we have 3/8. Okay? So we add that. Now, 2/8 plus
3/8. We are now adding similar fraction. Hindi lang ang fraction, parehas na, common na. So we add that. So for our denominator here, 8, just copy the common denominator, 8 man din. Pag i-add ang ilangan, numerator, 2 plus 3 is 5. Okay? So, 5/8, lowest term na. So, muna natin nga answer. Let's have last example for this lesson. Okay, so let's have 1/7 plus 3/14. 1/7 plus 3/14. Okay? The similar fraction, okay, lalinay sila, fraction. Now, to add them, change them first into similar. Okay? How? Negating the LCD. Least common denominator. Number nga pwede ma-divide silang dua. Okay? Now, in our case, 7 here, 14 here. Ang pwede tayo mapangaralan number is 14. Yang 14, pwede ma-divide sa 14, pwede ma-divide sa 7. So, 14 na ito nga LCD. Now, to get the numerator, power ng numerator sa babaw, divide and multiply. Sunuon ta. So, power ng numerator, 14 divided by 7 is 2. Now, 2 times 1 is 2. Sa ito nga numerator. Power ng numerator, divide and multiply. Now, 14 divided by 14 is 1. So, 1 times 3 is 3. Okay? So, we have 2/14 plus 3/14. Now, i-add ka. 2/14 plus 3/14 equals adding similar fractions now. So, yung muunta is, kopyahon lang ang denominator. 14 dire, 14 dire. So, ito yung denominator, 14 man. Pag i-add ang numerator, 2 plus 3, 5. Ang fraction, i-change to lowest term kung possible. Simplify it possible. In our case, lowest term na. So, therefore, ang ato nga final answer sa 1/7 plus 3/14 is 5/14. Okay? So, muna mag-add this similar fraction. That's it for our lesson for today. Thank you for your time. This is your Sir Carlo, your online tutor sa elementary math.